예, 로마서 8장 26절에서 28절까지 한번 읽어보겠습니다. 8장. 예, 로마서 8장 26절에서 28절 읽어볼까요? 한번 읽어보세요. Түүнчлэн сүнс ба бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлэхгүйгээр яолон бидний төлөө зуучлан гуйдаг. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхтнүүдийн нягтлагч нь мэддэг. Тиймээс Бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө сүнс зуучлан гуйдаг юм. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ. 자, 오늘 우리가 찬양을 하나 들을 건데 나도 처음 보는 찬양이에요. 예, 이 찬양이 이 말씀에 기초해서 만들어진 찬양이어서 이 찬양을 한번 들으면서 이 말씀을 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 예. 보입니까? 보여요? 안 보이나? 보여요. 보여요? 예. 우리 보르길이 몽골어로 한번 번역을 해주세요. 이 가사를 중간중간에. Бурхны хүсэмжлэгч мөрөгч болохыг хүсэж байна. ертөнцийн яадгүй эзний хүндлэгч мөрөгч болохыг хүсэж байна. Бурхныг хайрлагч нь
무슨 내용인지 알겠죠? Ямар агуул магталхыг ойлгосон баг те харсан баг те. 예. 우리가 잠깐만요. 저번 주에 봤던 말씀, 이제 겟세마네 동산에서 예수님이 기도하시는 것을 봤어요. Тоглоомоос бид нэр Гетсманы цэцэрлэгт залбирч Христийн талаар бид нар сурсан, үг уншсан. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 이렇게 기도를 하셨는데 이 아버지의 자, 원이 무엇이었을까요? За тэгээд миний хүслийн дагуу биш хань эзэн эцэг таны тааллын дагуу болвэ гэж залбирсан байгаа те. Тэгэхээр миний хүсэл биш яг эзний хүсэл таал гэж яг юу хэлэх вэ? 근데 아마도 예수님께서는 이때 아버지의 뜻을 다 100% 알고 계시진 않았던 것 같아요. 아마도 인간의 몸으로 입고 오셔서 인간의 한계를 갖고 계셨기 때문에 아버지의 아들이었지만 아버지와 하나이신 아들이었지만 아버지의 모든 뜻을 다 알 수는 없었을 것 같다는 생각이 들어요. За тэгээд хэдийгээр Христ Бурхны хүү болон те Бурхны нэг хэсэг байсан боловч тэрээр яг хүн гэдэг хязгаартай оршихуугаар бол оршиж ирсэн. Тийм ч учраас магадгүй Бурхны хүсэл юу вэ гэдэг тийм 100% бүр мэдчихсэн биш ч байж болох юм гэсэн тийм бодол төрсөн. 그래서 예수님도 그 광야에서 홀로 기도하시고 그런 시간들을 많이 가지셨거든요. За тийм ч учраас Иесус ганцаар те цөөлт энэ тэнтэй залбирах цагийг бол маш их гаргадаг байсан. 그래서 인간들이 많이들 그러는 것처럼 하나님께서 인도해 가시는 방향, 하나님의 뜻을 제대로 알고 있지 못하는데 지금 일어나고 있는 많은 일들이 이해가 안 될 때가 있거든요. 하나님 인도하시는 방향들이. 예. 그때 이제 За тэгээ хүмүүссэн адилхан шүү дээ те яг ямарваа тэр үйл хэрэг амьдралт ингээд өрнөд байдаг үйл явц ингээд яваад байдаг. Тэгвэл яг энэ нөхцөл байдал донд яг бурхан хэрхэн хөтлөхийг хүсэж байгаа, хэрхэн хөтлөж байгаа гэдгийг хэрхийг хүсэж байгаа гэдгийг таньж мэдхэд хэцүү юм зүйлс хүний амьдралд тохиолддог. 그래서 그때 이해가 다 안 되지만 그래도 내 뜻이 맞지가 않다면, 내 뜻이 옳지 않다면 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이렇게 이제 예수님께서는 고백을 하신 거죠. За тэгэхээр мэдээж тэр яах ёстой юм бэ гэдэг би төдийлөн сан тодорхой мэддэггүй. Тэгтээ ямар ч байсан би өөрийнхөө хүслээр явах нь бол энэ бол биш ээ гэдгийг мэдрээд байдаг. Тэр нөхцөл байдал донд за ямар ч минийхаар биш таны тааллын дагуу болох болтугай гэж хүсэмжлэх хүсэл юм. 우리는 우리 인생을 통해서 하나님께서 뭘 원하시는지를 제대로 알기가 어려운 때가 많아요. 지금 우리한테 일어나고 있는 일들이 과연 이게 하나님의 뜻에 맞는 것인지, 내가 가는 길이 하나님의 뜻에 맞는 것인지 이런 것들을 다 알 수가 없어요. 그런데 돌이켜보면, 과거를 돌아보면 이게 하나님의 뜻이었구나, 하나님이 이렇게 하셨구나라는 것을 어느 정도는 알 수는 있어요. За бид ч гэсэн адилаа. Бид нэр ямар нэгэн замаар ингэж бид нар алхаж байгаа, урагшилж байгаа, явж байгаа. Тэгвэл яг энэ бүхний хүсэл таал мөн ч юм уу, биш ч юм уу тэрийг бүр тодорхой сайн 100% мэдгүйгээр явж явах тийм үеч бол байдаг. Тэгвэл энийг бид нар яаж мэддэг вэхээр өнгөрсөн босон үйл явдлуудыг бид нар харахтаа бурхан яг хүсэжсэн тэр таалын дагуу би яваад байгаа юм байна гэдгийг бид таньж мэдж залж. 요한복음 13장 7절 한번 볼까요? 13 7. За Иохан 13-ын 7-ыг харъя. Иохан 13-ын 7-ыг. Иохан 13-ын 7. За бэдөө тийм. Есүс түнд хариулан чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй. Харин чи хожим ойлгоно гэлээ. 예. 베드로가 예수님이 이제 그 발을 씻기려고 했을 때 베드로는 왜 예수님께서, 선생님이신 예수님께서 이런 일을 하는지를 몰랐어요. 작은 일이었지만. 근데 예수님께서는 얘기를 하셨어요. 네가 지금은 모르지만 나중에는 이게 왜인지를 알 거다. За энэ үйл явдал болохоор Есүс шавнарынхаа буюу Петрийн хөлийг угаахыг хүссэн. Тэгэхээр энэ тийм амар их нүсэр том үйл хэрэг биш ч гэсэн ямар ч багшиж хүндэлж байгаа нэг нь хөлийн угаахыг хүссэн. Тэгэхээр Петр татгалцдаг тий. Тэр үед яг Есүс хэлж байгаа тий. Одоо чи минь юу хийж байгааг бол мэдэхгүй харин чи хожим нь ойлгоно гэж Петрт Есүс хэлж байгаа.
베드로의 이 일뿐만이 아니라 우리가 살다 보면 우리한테 지금 일어나고 있는 일들을 왜 그런지 모를 때가 너무 많아요. 왜입니까? 예를 들면 우리 설리가 예전에 수술을 했어요. 뇌 종양이 생겨서 죽을 뻔했었는데 왜 이런 일이 있습니까? 지금 지나고 나서는 나섰으니까 이제 얘기할 수가 있지만 그때는 너무 힘들었거든요. 우리 뭐 예. 돌조도 그랬을 거고 우리가 겪었던 많은 일들, 어떠너도 그랬고 왜 이런 일들이 지금 일어나고 있습니까? 그 당시에는 그걸 잘 모를 때가 많아요. За тэгээд Петр төдийгүй бидний хувьд адилхан шүү дээ. Бид нар амьдралд янз бүрийн зүйлүүд тохиолдонд тэр үед яагаад миний амьдралд ийм зүйл болоод байгаа юм бэ? Тэ гэдгийг бид нар хүлээж ойлгож авахд хэцүү, учрыг нь олоход хэцүү. Яагаад ингэж байгааг мэдэхгүй байх юм үед бол байдаг. Тэгээд харин энэ зүйл ингээд яваад өнгөрсний дараа ийм байсан юм байна шүү дээ гэдгийг одоо таньж мэдэх зүйл байна. Тэ одоо жишээлбэл багшийн амьдралаар солио тохиолдсон явдал тархины хавдартай болоод үхэл амьдралын цаг дээр яах нь мэдэгдэхгүй байсан тэр үе. Доржогийн хувьд ч адил одноо оргоо хоёрын маань хувьд ч адил яг энэ хүнд зүйлүүдэд туулах үедээ яагаад ингэж байгаа юм бол гэдгийг одоо учир нь ч ойлгохгүй тийм үйл байдаг. 나는 여러분들보다 좀 더 많은 인생을 살았고, 여러분들보다 조금 더 드라마틱한 인생을 살았는데, 그러다 보니까 내가 겪어왔던 삶 속에서 과거에 이 일들이 일어났을 때 왜 이런 일들이 일어나는지 모르겠었던 순간들이 되게 많았던 것 같아요. За тэгээд миний хувьд болохоор та нараас арай олон оймс хэлээч гэсэн арай урт энд ертөнцийн дээр амьдарчихсан. Дээрээс миний амьдрал юм нөгөө драматик буюу одоо юм гинтийн шийдвэр юу юм да зүгээр энгийн хүний явдаг замаар шиг драматик байдлаар ч би амьдэрсэн. Тэгээд эргээд өнгөрсөн амьдралаа харахад яг юм яагаад гэж асуух юм хэцүү нөхцөл байдалд бол нэлээд их орж ирсэн нэг би бол харж байгаа. 예, 지금도 그때 왜 이 일이 있었는지 잘 모를 때가 있어요. 지금도 그게 하나님의 뜻이 무엇이었는지, 물론 이제 해결된 것도 많이 있지만 아직도 잘 모르겠던 사건들도 있거든요. За тэгээд одоо эргээд харахад хэдийгээр гээд асуудал нь шийдэгдчихсэн учир нь олдчихсан зүйлүүд олон байгаа ч гэсэн одоо хүртэл би яагаад тийм зүйл болсон юм бол яагаад надад энэ зөвшөөрсөн юм бол гэж учир нь олоогүй үйл явдлууд ч гэсэн байдаг. 그런데 이제 언젠가는 시간이 조금 더 지나고 더 많은 일을 겪다 보면 하나님께서 그 일들이 왜 너한테 필요했는지를 알려주실 때가 올 거라고 생각을 해요. Тэгэхдээ хизээ нэгэн цагт одоо цаг нь болохоор тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа яагаад энэ зүйл чиний амьдрал зөвшөөрөгдөж яагаад ийм үйл явдал болсон юм бэ гэдгийг надад мэдүүлж өгөх тэр хугацаа нь болно гэж би итгэдэг. 근데 많은 경우에 우리가 생각하는 어떤 방법과 하나님이 생각하는 게 다르다 보니까 이제 하나님의 뜻이 무엇인지 이해가 안 될 때가 많은데 이것에 대한 이야기가 이제 이사야서에 나와 있는 말씀이 있어요. 이사야서 55장 8절과 9절 한번 볼까요? За Исая 55-ын 8-9-р эшлэгийг хавтаа харцгаая. За тэгээд одоо миний арга барил, миний бодол, Бурхны хүсэл хоорондоо ялгаатай байгаа. Тэгээд яг энэ ялгаатай байдлаас болоод бид нэг учир начин олохгүй юм тохиолдолд бол бидний амьдралыг тохиолддог. За энэ талаар бол Библиэлд мөн бичсэн байгаа. Исая 55-ын 8-9-р эшлэгийг харах юм бол учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа бишээ. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн альдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ гэсэн байна. 예. 이 말씀을 우리가 이제 많이 봤던 말씀은 아니지만 무슨 뜻인지는 이제 알고는 있죠. За тэгээд нэг олон удаа ингээд давтан уншаад байдаг Библийн хэсэг биш ч гэсэн ер нь бол яг уншихгүй энэ юу хэлээд байгаа нь бол тодорхой бид нар агуулгын бол мэдчихэв. 내 생각대로 내가 원하는 대로 이게 하나님께서 이제 그걸 다 들어주신다고 한다면 예를 들면 내가 기도할 때마다 그걸 다 들어주시면 우리 인생은 다 망하고 말 거예요. За тэгээд магадгүй миний хүслийн дагуу миний залбирсны дагуу би бурхны би өөрөө хүсэж байгаагаар залбирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний хүслийн дагуу залбирсан залбирал болгон биелээ болдог гэх юм бол миний амьдрал одоо хүн төрөлхтний амьдрал аль хэдийн дампуурч 우리가 унчихсан 알고 있는 것보다 훨씬 더 높은 곳에서 하나님께서는 우리를 보고 계시거든요. 그래서 하늘이 땅보다 높은 것처럼 우리의 길보다 하나님의 생각이 훨씬 높거든요. 그래서 이것에 대해서 우리가 믿음을 가지고 있어야 하나님의 인도하심에 대한 어떤 확신이 생기는 것 같아요. За тэгэхээр бидний төсөөлөгч боломжгүй тэр өндөрлгөөс бурхан бидний
одоо амьдралыг нэгт одоо харж байгаа учраас яахаргүй миний бодол санаануудаас илүү эзний бодол санаа одоо тэнгэр өн газраас өндөр байдаг шиг яахаргүй тийм гүн гүнзгий одоо илүү бат юм аа тийм учраас яг бурхны хүсэл таал бурхны өдөртөмж итгэл төрж байгаа 제가 얼마 전에 페이스북에 이제 우리 누리가 예수병원 지원할 거에 대한 이야기를 올렸어요. 예수병원과 예, 내 인생에서 예수병원이 많은 어떤 그 연관이 있거든요. 그걸 내가 한번 쭉 올렸어요, 페이스북에. За би өчигдөр өхөн Есүс эмнэлэг болон нүрийн талаар одоо Есүс эмнэлэгт хүсэлтэй одоо гаргаж байгаа нүрийн талаар бичсэн. Тэгж өчигдөр Есүс гэдэг эмнэлэг миний амьдралтай ямар юм нэгт холбоотойгоор миний амьдралын замналууд явж ирсэн замнууд ямар их нэгт холбоотой байсан бэ гэдэг талаар би дуртад бичсэн байгаа. 예, 내가 세브란스에서 수술도 받았고 우리 설리도 세브란스에서 수술을 받았지만 내 인생 전체를 다 본다면 우리 집 또 나 모든 인생에서 가장 관련 깊은 병원 하나를 고르라면 그건 아마 예수병원일 거예요. За тэгээд Солимон Севранс эмнэлэг дээр бол төрж исэн. Би бол Севранс эмнэлэг дээр бас мессэл хийлгэж исэн. За яг энэ хоёр тохиолдлыг одоо хоошин тавиад харах юм бол миний болон миний гэр бүлийн амьдралд одоо нэгт холбоотой нэг эмнэлгийг сонгох юмар яах аргагүй яг Есүс эмнэлэг гэж бол тодорно. 그래서 예수병원과 우리 또 내 인생 또 그리고 우리 가정 또 우리 사역 이것이 굉장히 많이 연결이 돼 있는 것 같은데 지금은 정확하게 그 관계를 잘 모르겠어요, 아직은. За тэгээд миний амьдрал, миний гэр бүл, миний амьдрал, миний үйлчлэл одоо бүх зүйлтэй ингээд Есүс харах юм бол Есүс эмнэлэг айгүй нэгт холбоотой ингээд яваад ирсэн. Тэгэхдээ яг энэ харилцаа холбоо нэг цаашдаа юуг илэрхийлээд байгаа вэ? Одоо яг үг тодорхой сайн харагдахгүй байгаа ч гэсэн. 그냥 나는 열리는 대로 가고 있는 거거든요. 막 관계를 강제로 맺으려고 하는 것도 아니고 떨어지려고 하는 것도 아니고 길 있는 대로 그냥 가다 보면 만날 때가 있고 다른 곳으로 갈 때도 있고 이제 이러는데 지금 이제 예수병원을 보다 보면 이제 우리 누리가 글로 들어가게 된다면 들어가게 될지 모르겠어요. 확실히는 여러 가지 이게 안 될 수도 있고 될 수도 있고 그런데 어쨌든 지금 이렇게 다시 만나게 되는 과정이 아닐까 하는 생각을 하고는 있어요. 예수병원. За тэгээд би өнөөдрийн хүртэл явж эрэхтэй бол ерөөсөө нэгдсэн замынхан дагуу нээж өгснийхэн дагуу би яваад ирсэн. Тэрнээс би яг энэ харилцааг би амжилттай болох ёстой гэж одоо зүтгүүлж хүчээр болгох ч юм уу те. Энийг би хүсэхгүй байна гэдэг харилцааг таслах ч юм уу. Ерөөсөө би тийм үйл тэгээгүй. Надад нэгдсэн зам одоо тэр зүйлийн дагуу би ингээд яваад ирсэн. За яг л ингэж явж ирснээр бол Есүс эмнэлэгт ингээд ийм айгүй олон удаагийн харилцаа нэвтрэл бол үүссэн байна. Одоо тэгээд нүргээ өвдөж гисэн ингээд хүсэлтэй гэх юм юу гэх юм те. Есүс эмнэлэгт бол өгсөн. Энэ яг яаж өрнөхийг бол мэдгүй зөвшөөрөгдөж магадгүй зөвшөөрөхдөггүй ч байж магадгүй юу болохыг бол мэдгүй байна гэдэг төсвөлний үг юм байна. Ярианда төрч. За ямар ч байсан ингэ яваад ирсэн. Тэгээд Есүс эмнэлэгтээ ямар ч байсан ийм нэг юм гэдэг юм харилцаа ингээд өнгөрсөн амьдралыг харах бол юм байгаад байдаг. Яг энэ юуг илэрхийлээд байгаа цаашаа яахыг бол тодорхойгүй. 내가 30년 전에 이제 의대를 졸업하고 병원을 선택을 할 때 예수병원을 갈 수도 있었어요. За 30 жилийн өмнө би сургуулиуд төгссөн. Тэгээд би эмнэлэг сонгох хэрэгтэй болсон. Тэр би бол Есүс эмнэлгийг бол сонгох боломж бол надад байсан. 예, CMF에서 같이 활동했던 나랑 같이 활동했던 대부분의 나의 친구들은 대부분 다 예수병원으로 갔어요, 그때. За тэгэхээр одоо CMF гэдэг одоо анхны салбарын хойднуудын анхны салбарт бол үйлчлдэг нь хэрэгжин одоо байгууллага байна. Яг энэ CMF надтай хамт үйлчилж исэн, өсөж исэн олон дээд үеийн залуучууд Есүс эмнэлэгт бол аюул олноор бол очсон. 근데 이상하게 그때 나는 예수병원으로 내가 가는 게 하나님 뜻일까? 이런 생각할 때마다 아닐 수도 있다는 생각을 많이 했거든요, 그때는. 예. Тэгээд тухайн цаг үеийн Есүс эмнэлгийн талаас би бодож ирсэн. Тэгэхдээ Есүс эмнэлэг би очих уугүй юу гэж одоо тухайд ингэж явах үед бол ягаад ч Есүс эмнэлэг бохны хүсэл биш юм шиг тийм мэдрэмж бол надад төрж ирсэн. 왜 그랬는지는 정확히 모르겠어요. 근데 나는 계속 서울로 가고 싶었어요. 그래서 서울로 갔어요. ягаад гэснийг бол би мэдэхгүй. миний хүсэл ерөөс би 서울 руу л явахыг хүсээд байсан데 би 서울 руу явсан. 근데 지금은 나는 우리 아이들이 예수병원으로 갔으면 좋겠어. 우리 누리도 네. 그렇고, 우리 지금 이미 인천으로 가 있는 우리 저기 둘째 소리도 나중에 예수병원으로 갔으면 좋겠다는 생각을 하거든요.
Яа. Харин одоо цагт бол би юу гэж бодож байгаа гэхээр миний хүүхдүүд Иесус имлэгт ирчээсэ тэр нь илүү одоо сайнсан гэсэн бодол надад бол байна. Нүрийн хувьд ч тэр аль энчанд одоо сурж байгаа сөргөө хувьд ч гэсэн яг амьдрал нь Иесус имлэгтэй холбогдоос Иесус имлэгт ирээсэ гэсэн тийм хүсэл надад бол айгүйх байгаа гэнэ. 예, 30년이 지나서 30년 전에 홀부가 있을 수도 있었는데 그러면 내가 아마 예수병원에서 파송하는 선교사가 돼서 뭐 그렇게 예수병원 사람들과 아주 밀접한 관계를 가지고 일을 했을지도 모르겠어요. 그리고 예수병원이 후원을 해서 병원도 만들고 그랬을 수 있을지도 모르겠는데 어쨌든 그때는 내가 느꼈던 것은 하나님의 뜻이 아니라는 생각이 있었어요. 예수병원이. Мгм. За тэгээд аль хэдийн 30 жил өнгөрчихсөн байгаа тий. Тэгвэл хэрвээ би 30 жилийн өмнө Есүс имлэгтэй одоо амьдралаа холбосон бол магадгүй Есүс имлэгээс ингээд илгээгдээд Есүс имлэгээс илгээгдсэн мишонерийн амьдралаар магадгүй Есүс имлэгтэй холбоотой эмнэлэг байгуулад үйлчлэхэж бас үүсэхгүй. Тийм зүйл болохыг ч үүсэхгүй байсан. Тэгвэл 30 жилийн өмнө яагаад ч Есүс имлэгтэй холбогдохоор энэ бурхны хүсэл биш юм шиг тийм мэдрэмж төрөөдөөс учраас би одоо тийм шийдвэр гаргаагүй. 그냥 상식적으로 생각을 하면 내가 선교사가 되겠다고 의사가 됐기 때문에 선교사를 위해서 의대를 갔다면 예수병원에서 수련 받는 게 가장 좋은 길이거든요. 근데 이상하게 나한테는 그 길이 나한테 보이지 않았던 거죠. 어떻게 보면 그 길이라고 생각하지 않았던 거죠. За уул нь ингээд бодох юм бол би мишонер болно. Би мишонерлохтой эмч мишонер болно гэсэн зорилготой би анханасаа ангаах ухааны сургуульд бол орсон. Тэгээд энэ сургуулийг төгссөн хүний хувьд яг одоо мөрөөж усж байгаа тэр замлаараа явахын тулд Есүс имлэгтэй холбогдох нь угсаа ойлгомжтой зүйл байхгүй юу? Тэгтэл ягаад ч юм надад тэр зам одоо харагдаагүй гэх юм уу та тэр зам биш юм шиг санагдаад би өөр шийдвэр бол гаргасан байгаа. 어떻게 보면 그때 같이 이제 신앙생활했던 우리 동기들 중에 나만 예수병원을 안 갔어요. 이상했죠, 되게. 내가 우리 또래 리더였는데 리더 역할을 했던 나만 예수병원을 안 가고 다 나머지는 예수병원으로 갔거든요, 대부분이. За тэгээд надтай хамт энэ Христ итгэл дотор анагаахын салбар Христ итгэл дотор ингээм хамт өсөж исэн бүр өдөрт юм уу те хончлын одоо тэр байр суурьд үйлчлсэн хүмүүсийн хамт надаас бусдын бүгд исэн имлэгтэй одоо холбогдсон. Би л сонин одоо ганцаараа холбогддог баг. 왜 그랬을까 생각을 해봐요. 내가 예수병원 싫어했던 것도 아니고 예수병원을 못 갈 특별한 이유가 있었던 것도 아니었는데 왜 그렇게 내 마음이 그쪽으로 안 열렸을까 생각을 해보면 돌아와서 지금에서 이제 30년 전을 이렇게 돌아서 보다 보면 내가 만약에 그때 예수병원을 가서 예수병원 갔으면 나는 외과를 했을 거예요. 외과를 해가지고 어딘가로 갔다 그러면 나는 몽골을 안 갔을 거예요. 아마 거의 100%. 몽골 안 가고 아프리카나 아니면 네팔이나 다른 나라를 갔을 것 같아요. 그럼 여러분들을 못 만났어. 지금 있는 일을 못했을 것 같은데 돌이켜 보면은 아마 하나님의 계획이 있었던 것 같다는 생각이 들죠. 예. За тэгээд миний амьдрал их онцгой байдлаар холбогдоогүй гэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо би эргээд 30 жилийн өмнөх байдал ингээд үйл явдлыг харахаар яагаад ийм зүйл болцсон юм бол ингээд харах юм бол магадгүй би Есүс имлэгт очсон бол би мэслийн эмч болох байсан баг. Яг тэр би мэслийн эмч болохыг одоо хойд бол өсөж байсан. За тэр мэслийн эмч болоо тэнгүүрээ ажиллаад би илгээгт байсан бол ямар ч Монголд бол ирэхгүй байсан байна гэж би бодож байна. Би илүү өөр Африк ч юм уу эсвэл Непал ч юм уу тийм улс орн руу явах байсан баг. Тэгэхээр би Монголд ирэхгүй гэдэг нь та нартай уулзахгүй байсан гэсэн үг баг. Одоо эргээд зүгээр харах юм. 아니면은 내가 몽골로 와서 여러분들을 외과 의사로 만들었을까? Эсвэл Монголд ирчихсэн та нарыг мэслийн эмчнэр болох байсан болов болох байсан болов. 모르죠. 어떻게 됐을지. 근데 어쨌든 이렇게 여러 가지 상상을 해볼 수가 있어요. 만약에 이때 이랬었다면, 만약에 이게 하나님 뜻이 이랬었다면 지금의 난 어땠을까? 이제 우리가 이런 상상들을 많이 해볼 수 있어요. За тэг яг энэ шиг бид нар ч бодог хэрвээ би тэр үед тгий шийдвэр гаргачихсан бол магадгүй тэгж шийдэх нь яг бурхны хүсэл байсан бол одоо би ингэж явж байгаа байсан да одоо ингэ байсан да гэсэн төсөөлөл хүн болгонд л бас байдаг баг. 근데 이렇게 결과적으로 보면 지금까지 이제 왔던 그 길을 보면 내가 그때 예수병원을 가지 않았던 것이 좋았었다는 생각을 해요. 그 이후로 뭐 좀 힘든 일들을 겪긴 했지만은 지금 여기까지 올 수 있었던 그 길을 나는 하나님이 인도하시는 대로 정확하게 왔다고 생각을 하거든요. 하나님이 이렇게 하나하나씩 맞춰서 여기까지 오게 하셨다고 생각을 해요.
За тэгээ хэдийгээр бид нар тэгж төсөөлж тэр тэгсэн бол ингэсэн бол гэсэн төсөөл байдаг ч гэсэн яг өнөөдөр үүссэн байгаа үр дүн те тэр зүйлийг харах юм бол бурхан яг энийг л хүсэжсэн юм байна. Тэр зүйл би шийдэр байгаагүй би өөр шийдвэр гарсан. Тэгээд ингэж гарснаар одоо багш болохоор симэлтэй холбогддог шүү дээ. Гэтэ би хүнд хэцүү нэлээд мартаатай замыг туулаа яваад ирсэн ч гэсэн өнөөдрийн энэ зүйлүүдийг харахтаа тэгж шийдэх нь яг таал байсан юм а. Тэр нь зөв байсан юм байна гэдэг зүйлийг бас харагдах юм а. 근데 앞으로 어떻게 될지는 정확히 모르겠지만 어쨌든 지금까지 일을 이렇게 돌아봤을 때 나는 감사할 수 있는 것 같아요. 내 인생을 인도하신 하나님, 우리가 이제 오늘 로마서에서 봤던 것처럼 합력하여 선을 이룬다고 표현을 했는데 여러 가지 그 일들을 통해서 많은 일들을 통해서 이렇게 그게 합쳐져서 보니까 좋은 길이었다는 거죠. 현재까지는. Тэгээд өнөөдөр харин ингээд өнөөдрийн энэ цагт ирээд би одоо хийсэн зүйл хэрэглэж байгаа энэ зүйлээ бол харахад тухайн үед тийм шийдвэр гаргаагүй нь угсаа бурхны хүсэл таал байгаад байсан юм байна. Тэгээ өнөөдрийн л энэ зүйл төрхинд бол бурхан намайг удирдаад ингээд яваад ирсэн байна. Гацаагүй л одоо болох ёстой зүйл болж тээ гэсэн тийм зүйлийг бол мэдэрч тийм талархал бол миний дотроос бол хангалттай гарахаар байна. бурхан үнэхээр сайн удирдаад иржээ. 하나님이 계획하시는 어떤 일들에는 때가 있는 거거든요. 내가 30년 전에 예수병원을 안 갔지만 지금 30년이 지나서 내 아들이 예수병원으로 들어가려고 생각을 하고 있어요. 그리고 그게 지금 보기에 가장 좋은 계획처럼 보여요. 그리고 그걸 막을 만한 다른 일들이 안 보이고 지금 그걸 놓고 우리가 이제 기도를 하고 있거든요. 30년이 지난 후에 나의 분신이라고 할 수 있는 내 아들이 그곳으로 이제 들어가게 됐다는 것이, 들어가려고 한다는 것이 어떻게 보면 참 신기하다는 생각을 했어요. 이 오랜 시간이었던 인연들이. Тэгээд багш нарууд бас би дотор орчихсон байна. Тэгээд ямар ч 30 жилийн өмнө болохоор ингээд Иесус эмнэлэгтэй харилцаа бол тогтхгүйгээр хамааралгүйгээр ингээд яваад ирчихсэн. Тэгвэл өнөөдрийн хор харах юм бол яг ингээд яваад ирчихсэн. Өнөөдөр яваад ирсэн нь үнэхээр зөв эзэн талын дагуу яваад ирсэн байна гэж харж байна. Тэгвэл эх өдрүүдэд цаашдаа энэ хоорондоо харилцаа ямар болохыг бол бид нар тааж мэдэхгүй тий. Тэгвэл ямар ч зүйл бурхны цаг байдаг, баттай бурхны төлөвлөгөө байдаг гэдэгт бол итгэж байна. Хэдийгээр миний хувьд миний амьдрал 30 жилийн өмнө Иесус эмнэлэгтэй холбогдоогүй ч гэсэн өнөөдөр би Иесус эмнэлэгтэй миний хөвгүүд холбогдоод цааш нь амьдрал ингээд үйлчлэн ингээд өрнөл хамгийн сайн гэсэн одоо хамгийн сайн зам байна гэсэн зүйл надад харагдаад одоо ингээд хүсэл юмаа тавиад бол явж байна. Тэгэхээр бурхан гайхамшигтай ажиллахдаа 30 жилийн өмнөх одоо надтай холбогдоогүй энэ харилцаа магадгүй өнөөдөр 30 жилийн дараа хүүхдүүдтэй маань те миний залхамжлал болсон хүмүүстэй ингэж холбогдоод цаашаа юу болохыг бол мэдгүй нэг бодлын юм гайхалтай юм өрнөөж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж бол төрж байна. 예, 뭐 아직 뭐 합격한 건 아니니까 정확히 모르겠어요. 이제 하나님께서 어떤 뜻이 있는지는 정확히 모르겠는데 어쨌든 이제 одоо нөгөө тэнцээгүй хүмүүхэндээ албан ёсны хариу бол гараагүй юу болохыг бол мэдэхгүй л байна. 근데 이제 못 들어간다 하더라도 나는 크게 실망하지 않을 수 있는 게 오늘 우리가 봤던 말씀처럼 하나님의 뜻이 있을 것이라 생각을 하기 때문에 내가 실망할 필요는 없죠. 안 된다 하더라도. Башгацсан уу? За тэгээд эдгээр хариу гараагүй байгаа. Магадгүй татгалцсан хариу Иесус эмнэлэгтэй холбогдох ч хариу гарч ижил магадгүй. Гэтэ би тэрийг бол тийм байсан юм байна л гэж би хүлээж байна. Энэ нь бурхны хүсэл байсан юм байна. Энэ миний хүсэл байгаа бол бурхны таал биш юм байна. Холбохгүй байх нь бурхны хүсэл юм байна л гэж би хүлээж авам. Тэрнээс шиг Иесус эмнэлэгтэй холбогдож чадсангүй гэж одоо ингээд юу харуулсаад харамсаад тэгэхээр унаад авах ямар ч тийм бол байхгүй. 왜냐하면 우리가 오늘 봤던 말씀처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 잊은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이렇게 말씀하셨거든요. 모든 게 하나님의 뜻대로 우리가 저번에 얘기했던 것처럼 아버지의 원대로 되기를 원합니다. 이런 기도를 하면서 나아가면 하나님께서 하나님의 뜻대로 하나님의 방향대로 이렇게 선하게 인도하신다는 거죠. За яагаад тэгэхээр өнөөдөр бид нэр түрүүнд эхлээс өмнө ямар ишлэл уншсан бэ? 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 겟세마네 기도를 겟세마네. За ямар ч байсан түрүүний эхлэхийн өмнө уншсан ишлэлтэй холбоотой гэдэг юм болов уу гэж бодлоо шүү дээ. За тэгээд ямар ч л байсан одоо миний биш яг Иесусийн залбирал шиг те
миний биш харин таны хүсэл тааллын дагуу одоо билээ олох болтугай. Сайн магтаал дээр ч гэсэн бид нар магтсанчлан яг тэр л хүсэл зүйл байх үед бол одоо ингээд яг бурхан өөрөө замаар удирднаа. Тэгээд сайныг одоо бидрээ гүйцэтгүүлнэ гэдэгт бол итгэж байна. 하나님이 계획하신 모든 일들 중에서 가장 정점에 있는, 가장 포커스가 되는, 가장 아름다운 것이 십자가의 사건이었거든요. 십자가에 예수님이 죽으셨기 때문에 하나님의 모든 계획이 완성될 수 있었던, 어떻게 보면 하나님이 세우셨던 어떤 모든 계획 중에 가장 중요한 퍼즐이었어요, 그게. 하나님이 그림 그리려고 했던 이 세상의 것 중에서. 근데 그게, 예수님의 가장 고통스러운 순간이었거든요, 그게. 가장 고통스럽고 가장 큰 순종, 그것이 하나님이 그리려고 했던 그 가장 아름다운 그림을 완성하게 하는 가장 중요한 퍼즐이 됐어요. 예. За тэгэд Есүсийн одоо үйлчлэлийн талаар үйлчлүүлж багш ярьж. Тэгээд багш бурхан бол ингээд гайхамшигтай зүйлийг хийнэ гэдэг маш олон зүйлийг бол хийсэн. Тэгвэл яг тэр хийсэн зүйлийн гол фокус нь юу байсан бэ гэхээр загламаа үйл явдал байсан. Загламаа дээр цовдлогдох. Тэгээд тэр загламаа дээр цовдлогдснороо бурханы одоо тэгж их олон зүйлийг хийж байгаа бүх зүйлийг биелэлээ олох одоо гол түлхүүр буюу паст болсон үйл явдал, загламаа үйл явдал бол байсан юм аа. 예. 우리 인생에서도 마찬가지예요. хэдийгээр загламын үйл явдал нь Есүсийн хувьд хамгийн зовлон бэрхшээл одоо тэр зүйлийг амсж байгаа яг зүйл юм шиг боловч яг бурханы хувьд болохоор бүх үйлчлэлийн гол цөм нь бол яг загламаа үйл явдал байсан. 예. 우리 인생에서도 하나님께서 우리 인생을 가지고 그림을 그리시거든요. 우리 인생을, 각자의 인생을 어떻게 그리실 건지 그림을 그리고 계시는데 우리는 전체 그림을 잘 몰라요. 하나님만 아시는 거지. 우리가 보는 것은 일부만 보고 있을 뿐인데, 우리에게 가장 고통스러웠던 어떤 그 순간에 일어난 그 일들이 하나님 보시기에는 그 사람의 인생에 가장 중요한 퍼즐이 될 수가 있거든요. 그 사람 인생을 선하게 만드는데, 합력해서 하나님의 뜻대로 이끄시는데 가장 중요한 그 퍼즐이 우리의 가장 고통스러운 순간일 수도 있어요. 그러니까 우리 뜻이 아닌 것일 수도 있다는 거죠. 예. За тэгээд багш одоо холбож байна. Тэгээд яг тэр шиг бурхны хувьд ч гэсэн хүн болгоны амьдрал дээр одоо юм одоо зурж байгаа төсөөлөх юм одоо амьдралын зураглал байгаа гинэ. Аль хэдийн зургалжсан зураглал байгаа. Бидний амьдралаар ингэж бичиж байгаа зурж байгаа юм зураглал бол байгаа. Тэгээд бид нар харин ерөнхийд нь миний амьдралын зургалыг бид бүхлээр нь бол харж чаддгүй. Харин бид хэсэг хэсгээр нь тэрийг бол мэдэрч идэг. Тэгэхээр нөгөө бурхан яг өөрийн гайхамшигын их гээд маш том зүйлийг зураглаа. Тэрний гол фокус нь Христийн загламаа өрөх буюу Христийн зовлон байсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан магадгүй өнөөдөр яг надад тохиолж байгаа тэр бэрхшээл зовлон над хүнд хэцүү гэж тохиолж байгаа зүйл нь яг бурхны ажлын гол түлхүүр нь яг Христ загламаа одоо тэр загламаа үйл явдал байсан шиг магадгүй миний амьдралын яг үн цэнийн гол фокус нь яг миний дээр туулж байгаа хүнд хэцүү цаг байхыг ч бас үүсэхгүй гэж. 예. 우리한테 필요한 믿음은 나한테 일어나는 모든 일, 그리고 나를 하나님께서 인도해 가시는 모든 그런 삶 속에 그 어떤 일들도 선한 것이라는 거죠. 결국에는 하나님께서 그걸 뜨셔서 우리 인생을 아름답게 만드실 거라는 거. 예수 그리스도를 영광스럽게 하셨던 것처럼 십자가에 비참하게 죽으셨지만 그 죽으심을 통해서 예수님은 가장 영광스러운 자리에 가셨잖아요. 그런 것처럼 우리 인생도 하나님께서 그렇게 쓰실 거라는 믿음이 있어야 된다는 거죠. 그 말씀이 우리가 오늘 봤던 이 말씀이에요. 예. За тэгээд 28 дугаар ишлэгийг би уншиж. Бурхны хайрлаг түүний зорилгонд дуудагдсан хүмүүс тохиолдог бүхэл зүйл нь эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэдэг. Яг энэ ишлэлээр тодруулаад яриад байгаа тийм. Тэгээд бид нэг зүйлд баттай итгэх хэрэгтэй. Яа тэгэхээр ерөөсөө бидний сайн сайхны төлөө бурхан зөв зүйлийг хийж идэг. Одоо миний амьдралын эцсийн үр дүн бол ерөөсөө бидний сайн сайхны төлөө бурхан бүх зүйлийг бол хийж идэг. Хэдийгээр Есүс Христ загламаа хүнд хэцүү замыг туулаад, зовоод, тарчлаад, оромжлуулаад тэр загламааг үүрсэн боловч яг тэр үйл явдлаар дамжуулаад тэр өргөмжлөгдсөн, тэр гэрэлтсэн. Яг түүнтэй адилхан магадгүй өнөөдөр туулж байгаа над хүнд хэцүү зүйл мэдгэж байгаа боловч тэр нь яг эцсийн үр дүн яг миний сайн сайхны төлөө буюу одоо үгүй те бурхан тааллын дагуу удирж байгаа шүү гэдэг зүйл бид баталгаатай итгэж найдах хэрэгтэй юм гэдгийг багш хуваалцж байна. 예. 우리가 어떤 경우에도 잊지 말아야 될 거. 그래야 우리의 고통이
정말 막 괴로운 게 아니라 그 고통을 즐긴다고 표현하긴 좀 뭐 하지만은 꼭 드라마 보는 것처럼 내 인생을 볼 수가 있어요. 편안하게. 힘들더라도 내 인생에 내가 살고 있지만 내가 주인공이지만 마치 하나님께서 나의 인생을 끌고 가시는 걸 구경하는 것처럼 편안하게 볼 수 있는 것은 그 결과를 알기 때문에 우리가 부르심을 입은 자들이기 때문에 또 하나님을 사랑하는 자이기 때문에 우리를 인도해 가시는 모든 결과가 선할 것이다. 하나님의 뜻에 합당하게 될 것이라는 믿음이 있는 해피엔딩을 믿기 때문에 해피엔딩을 믿으면은 고통스러운 어떤 드라마 장면들도 재밌게 볼 수가 있거든요. 네. 예. 우리가 이 믿음을 가지고 살았으면 좋겠어요. 하나님이 우리를 해피엔딩으로 이끄실 거라는 것을. 예. За. За тэгээд мэдээж хүний амьдралд хүнд хэцүү зүйлүүд бол тохиолдсон те. Тэгээд багш ярьлаа те. Ямар ч миний юу ч тохиолдсон бай ер нь бол тэдний сайн сайхны төлөө байдгийг бид нар уншаад байна те. Гэхдээ яг энэ зүйлүүдийг бид нар тэгвэл яаж ингэж арай нэг хөнгөн хүлээж авч гэх юм уу те. Тийм зүрхшээж тэр тарчлалгүйгээр тэрийг давд туулж чадахгүй гэдэг талаар бол багш ярьж байна. Тэгээд яг бид нар ингэж зөөрлөж болох юм аа. Бид нар өөрсдийн амьдралын юм бараан байдлаар те харж болох юм аа. Тэр драмын гол дүрээр бид нар бол харж болох юм аа. Яг бурхан яг энэ зүйл дотор хэрхэн яаж удирдаад эцсийн үр дүнд нь юу төрөх вэ гэдгийг гэж юм шимтэн харж байгаа байдлаар амьдралаа туулж болох юм аа. Тэгээд угаасаа энэ драм буюу одоо энэ драм бол гэдэг хэппи энд буюу ачаалалтай төгслөөр бол төгсөн тодорхой. Тэгэхээр тэр төгсөлд хүрэхэд бол ингэж хэрхэн одоо энэ өрнөж юу зүйлийг туулж ийнэ гэж хардаг шиг яг өнөөдрийн хэлсэн дээр зорилгынхаа дагуу дуудсан хүмүүс тохиолдог эцсийн дүр зүүн сайн сайхны төлөө байдаг гэж юм чинь миний амьдралын эцсийн үр дүн угаасаа сайн сайхан байх нэг эсний үгээр бол бидэнд хийчлэгч ч гэсэн харин тэр зүйлд хүрэхийн тулд өнөөдөр бид нар энэ нөхцөл байдлууд хүн зүйлийг хэрхэн дуулж тавж бурхан хэрхэн удирдах гарах вэ гэдгийг гэж одоо бурханыг юу гэж санжиж гэх юм уу шимтэж гэх юм уу бурхан яаж удирдах юм бол гэсэн тийм байдлаар ингэж хүлээж авч харах юм бол одоо бидний хэцүү гэж мэдэрч байгаа зүйл арай хөнгөн байж болох юм аа гэж миний бас бодож байна. 자, 내가 지금 예수병원 이야기를 했는데 예수병원과 우리 집안의 관계, 우리 팀과의 관계를 난 재밌게 보고 있어요. 하나님께서 어떻게 인도하실지 기대가 되고 그 결과가 어땠든지 간에 하나님의 선하신 뜻대로 갈 거라고 믿기 때문에 나는 재밌게 볼 수 있는 것 같아요. 우리의 삶 속에서 일어나는 많은 일들 속에서 이렇게 기도하면서 또 성령님이 또 우리가 하지 못하는 기도를 또 하고 계시기 때문에 믿고 그렇게 편하게 갈 수 있는 올 한 해가 됐으면 좋겠어요. За тэгээ би өнөөдөр Есүс имлэгийн талаар бол би ярьж байгаа тийм. Би яг саний хуваалцсан шиг Есүс имлэг болон миний амьдрал хийж байгаа үйлчлэл цаашдаа хэрхэн яаж холбогдох юм болоо юу болох бол гэсэн тийм зүйл би аягүй шимтэн харж байгаа гинэ. Бурхан яаж удирдах яг юу хийх болоо гэдэг юм үр дүнгийн бүр юм шимтээд юу ч болж магадгүй тэгж бол харж байгаа. Яг энтэй адилхан нөгөө бидний амьдралд олон зүйлүүд холдноо. Тэрийг харныг бид нарыг бурхан яаж ажиллах бол гэсэн одоо хүлээлттэйгээр шимтэж харж давж нээснийхэн дагуу явна гэдэг л одоо чухал юм да. Тэгээд яг эцсийн эзэдүүлийг бид нар сайныг л хүсэж байгаа гэдэг бид нар үргэлж санаж тэгээ урагшлах чухал юм аа гэдэг зүйлийг өнөөдөр танартай хаалцах хүслээ. 자, 항상 우리는 아버지의 원대로 되길 원합니다. 이런 기도를 하면서 우리 또 살아갔으면 좋겠습니다. 예.